Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Apay nga tamaray. Diyak maten makita ni Marito yang arumwar. Uwin nga rod, Mare. Ay, ada siguro pa ka kumikuman na. Anya kumamot nga iti pakakumikuman na. Kat awan mat ti amok. Amangan numapmapan iji bangkag da. Nakunana nga min idi na minsan nga agmulmula da kanuken ni kabadong iti karabasa. Kasta ka de, Mare. Nasayaat nga ron no kasta tapno adamot kwartada nga agasawa. Uwin nga rod tapno makabayad damutin iti utang da kanyak. Ha? Apay, saan pa'y anakabayad ni Marituyang iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod, Mare? Awan siguro't kwartada Kababain mo no apuraeg ti agsinger. Ay singiramon Amangan numalipatan nan tumanan. Inton kuan, di nanto bayadan. Mapanam nga mo ito nakapulis ka dungo. Mapanak ijay ilay. Adamapan ko gatangan. Apay aya. Ay, mapan ka man iji ilay. Kit mo napan ka mat idikalman. Adda nga rod na lipatak. Ay na, unay ka matan. Awan lat aramidem no di ti aggastos. Kahit adamot kwartata. Na, apay din to lang maipusain. Binulan kamot nga agsweldo. Ay, Iso nga awan parikot, uray gatangak ti amin akayat ko. na Ala, aglisi ka tamagnaak. Ay na, nagpintas mo tinday ta daster mo, Mare. Kursonadak takulay na Ay, wan. Talagaan na pintas. Amumatan, jak kayat ti agbado iti saan anapintas. Ay, naimbag ka pa'y, Mare, tamagatang mo ti kayat mo. Ay, wan Awan mo ti daddo maapaggastusan mi kan ni Inteng. Iso amagatang ko amin akayat ko. Wen angam nasken latang agurnong tayo. Iti kasta, adda ti usarin tayo no adda ti emergency. Ay na, Mare. Kanayon mo't nga agsweldo ni Inteng. Binulan nga agaw-awat iti honorarium na. Ay, sa bagay matkit di nala, ibagamaw no anya ti gatangam tamadama ti panaglabak ijay likawd. Ikanak iti may 1 kilo a karne ti baboy, kan 2 kilo a karne ti manok. Natengay, Mare, di ka mangala iti isagpaw mo. Saanen, Mare? Jak kayat asagpawan iti natay. Nay, Marito yan. Itamang pa'y ngay may ka dito'y tersenak. Ay, makumikom kami ngamin kinibadong ko, Maray. Inaldaw kami amapan ije bangkag. Iso amamin sanak laeng arumwar. Kas kumaita nga umayak gumatang. Kasta aya. Akat, anya nga rod tigatangam. Gumatangak man iti tuyo ken 1/4 akamatais. Imbagla pamigsami kinibadong ko amapan ijay bangkag. Ay, mabitlaing nga raw tayalaan ka. nagadubad na giti ginatag mo na si Daenta. Ay katwen si Daenta dayta iti manunga aldaw. Ay, puro karni man. Di ka lagi batag mo iti natang nga isang pauta. Ay, di mat kunakkan ka, ajak kayat tinateng. Damari tuyang kan paribadong ti managsida iti nateng. Gapotaawan kat nga rod ti igatang da iti karne. Ay, unay kan aya.
Gapo iti kinagastador maw. Ultimo binting aduleng. Awan maw nungtan. Hey, No awanan ti ibagam, pumanaw kan ditoy. naa. Taamangan no da iti matak ti agduleng kat mabalunat kapay. Nay, sigamot gayam day tantibanang. Sa dino ka diti papananyaw. Nakapalas kayo matitikas taunay. Mapanak ijay ile, kwarog. Nala, aglugan ako ni ti tricycle mo, tamapantan. Ang mawan pa imot kadwayo a pasahero, santay. Arkilaan dak kaday. Wen, arkilaan kan, tapno makapanawtan. Aw, kasta ko maamin a pasahiraos. Mala, aglugan kayon tayon-tayon. Kang, itadyo ka di amin aswildoyo kani antibanang. Apa na damag mo dayta? Madlaw ko ngamin kat kanayon matan arumwar ni antay. Kan maysa, kanayon nakangarkilain. Di na kaya ti agura iti daduma pa sa hiraos. Unay mutit. Gastador talaga. Di yung amin itad amin aswildo yung anggal. Ah, Mangidulin kayo mata. Anya lang ngay ti aramatin niyaw, no bilang tadag sakit kada kayaw. ay, Saan mo't kiti ngay daw dawat malata kasaritak to ni Antiminton malam. Imbag kumamit no igatangan na kayo iti uray sapatos yaw. Tanay, napudpudan day tagmay may sa sapatos yaw. Uwen nga ron kwarog. Ay na, rot-roto pa yan, nagiti kansorsilyo. Ada ka dila kom akar ni ti baka, marikwanang. Ay, adda maribanang. Mano a kilo ay tigatangam. 2 kilo, maray. Sagay sa kami kaniinteng. Ha? Kabaulan nyo asidaan dayta? Ay kabaulan mi, maray. Iso nga rod ti panakain na po'y may. Maray, nalpas kan agim matang, ta sumublatak mag. Anya ayati gatangam marituyang. Tuyo ka di manan, wano buggaang. Ay na. Amom talaga, ano anya tigatangak, maray. Apay, awan kwartayo nga igatang yo itikas iti karnay aginatang ka, Kwa, awan nga road, maray. Adamot basit kwarta may, ngam di kam unay aggas-gastos. Taamangan no awan to ti usaron may, inton kala at akasapulan may. Ti kunamkit day. Awan apulos ti kwartayo kan ni pari badong. Iso akanayon ato yaw, wano bugoong nga da kamatis na ti sidsidan yaw. Unay mo day tapan ng uyaw mo, mari kada kami. Di ta ka man langan. Piling bak ng abanang-banangan. Ay, unay magtanti pa nanguyaw mo kan ni Marituyang, mare. Jack, uyawan ni Marituyang. Ibagbagakla ang ti pudno, marikwanang. Pudno, may takanayon latan ato yaw, ano bugoong ti sinada. Unangam saan arumbang tikas jay nga imbagam. Ay, sigurado na sa irman nanday jay. Nasair no nasair? Ala, mapanakon, tayo nakpay lutuan dahito ginatang ko akarnit baka. Imbag kumamat no saan na kapitan ti asawa, mare. May saka mo. Isupay mat ti kanunungam, kat pudno mat ja imbagak. Jakon gumatgatang dito itersenam, maribaak. Ha? Anya jay kunam? Uliteman, maray. Nasaya at nadanon ka dito barangay hall, kapitan. Apay, aday bagam? Adda, bagbagaman ni Maribanang. Nakauy-uyaw launay. Anyat imbaga na ka? Uy-uyawan na ni Marituyang. Kastamatan ni Kabadong. Kanayon ka no atuyo kan bugong tisidsidaan da. Anya? Imbaga na dayta? Ketuan, Ay, asis. imbag kumamot no saan a kapitan ti asawa na. At adda nakababain at asawa pa'y mangarod ti kapitan. Ngam na uyaw mat. Unay matan ni Bana. Hanggang ala-ala. Ay siya kung ti makaamawain kagawad. Taong takman inton malam.
Ay, nasaya at mo't no kasta, kapitan. Ah. Agasam tabirbir nga sa nakpay iti baak. Di mo sakitin agpay sumit. Anya, Ah. nagpadaan yaw nga gasawa. Ha? Awan lat nagdumaan yaw. Imbaga ni kagawat ko na nga uyawam ka no ni Marituyan ka ni Paribadaw. Ay, talaga dayjay abaak. Chismosa. Agpaiso ka day wano saan. Wen, pudno nga imbagak dayta. Ang agpaisumat Na, uyawam ni Marituyan kan Paribadaw. Kat no naglawat ti mula da akarabasa ita iji bangkag da. Nalawa no nalawa. Na, Apay nga ultimo duster na kat di mo't makagatag. kahit makagatang ka nga ron, mate. No saan na kwartak ti usaram. Ha? Puno mat. Sursuro man magtagur no banang. Uray bulding lang nga binting no isaw. Tapno adda aramaten ta, no adda agsakit ka data. Ay, dinakman suruan intay. Amok ti aramida. Nay, ni mat marituyang jay lumabas inteng. Adamat awit na abang kitaw. Huwag ngagpaysa. Sa dino nga tati papanan na. Maray! Yuhu! Ay, dumagas ka pa eh! Saanan, kapitan? Amangan numaladawak, tanay, mapanak makisag ka. Ay, sige nga raw. Ay, kung naklakit din no di kag dardaras. Apay aya akayat mo apadagasin ni marituyang. Atap no akid daw ka iti pamakawan kan kwa na. Na. Napo iti pananguyo-uyaw mo kada kwa na kan ni Paribadaw. Apay lang agkidawak iti pamakawan. Kat pudno mo't jay imbagak. Ay, nahapo aya. Ay, pudno man mo no saan. Saan arong bangagoy uyaw ka? Gapunta kapitan na kasawa. Naawata mo no saan. Katapusan itan inteng. Ngam apay nga awan pay latiyawat mo kanyak a kwarta. Ay, awan kwartak ita. Nadilit ti sweldo mi. Inton umay abulan. Kat pangalaak ngay ita itigatang ko itibagas kan si daunta. Apay awan na bati iti kwarta? Kat no kano lang nga nangyawatak ka. Awanin manulang dayjay. Ti kunam kit day. Talaga agastador ka. Ay pangalaak ngay itan iti kwarta. Oh, Maribanang. Apay nga da ka dito tersena. Marikwanang. Ay pangaasim. Pakawanan na ko ma. Ay amukmat kahit nga da nagbasulakan ka. Siguro, adda ka sa pulam anya. Iso akas tati bagbagam. O anya, gumatang ka iti karne ti baka. Ay sanak agumatang maray. Umutang ako maitibagas. Kan dwasupot atuyaw. Anya, sika, umutang ka, maray. Katuyo pa iti utangan. Huwag ko maray. Na, Ay, Itaman pa nga umutang ka. Banang. ha. Ay, si kamot gayam, marituyang. Apay, naibusan ti honorarium ni kapitan nga ilaslastog mo iti kastaunay. Ay, pasensya ka kumamot ten kanyak, marituyang. Ay, nooyawan na. Kaslaawan ka sa pulam. Ita, kaskalan nakakaasay. ala, marituyang. Anyat gatangam. Ay, kwamaray, gumatangak man iti 3 kilo a karnit baka. Birthday kita kay. Ay. Apag isaw, nakaapit kaming kinibadong ko iti karabasa. Iso abayadak meten amin nga utang ko dito. Tamang pa nga sagit-sagit ka. Kuha inteng. Di na ngamin pinautangan ni Marikwanang. Basol mo kami, no apayakas na.
Pangalaan tangay iti kanan ta ita. Na makamo ka Alangan mo't nga ipakan mo kanyak na kita kakapintas a duster mo. Ay, bahal bladak. Ni Mari ba nang mati masabat ka? Kat adda awit na abang kita. Oh, papanam nga'y banang. Ay, banang ko naklatan taawan mo't kumarek alas taw. Kwa, mapanak man makisag ka, Maray. Awan nga minti kanon mi itakan ni Inteng. Ay nasayat nga rod no kasta. Tapno mapadasam mat no kasano ti rigat ti agsak ka. Tainton sumarunaw, di kanton agoy oyaw. Naawatam. Wen, Maray. Kat pakawanan na, gapu iti pananguy uyaw ko ken ka. Ay, day tangkat nga minanabanang. Gaputa adda honorarium ni Kapitan, day talan aggas gastos ter aramidam. Adi mo mat i-budget. Anya ngay ita, da kayo mat tinaawanan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labita tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.